komitee godhee galata guddaa kennuufiin barbaada. Bakka bu'oota mana maree dhimma Islaamaa magaalaa Dirree Dhawaa, kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa kabajamoo obbo Kadiir Juhaar, kantiibaa itti aanaa magaalaa Dirree Dhawaa kabajamoo obbo Harbii Buh, durataa boordii baankii Raammis obbo Abdul Jawaad Muhammad, hooggantoota ol aanaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa, abbootii gadaa, ugaasota, dureeyyii abbootii aksiyoona baankii Raammis, artistoota jaalamtoota sabaa fi sablammii ummata magaalaa Dirree Dhawaa, guyyaa guddaa jaalatamaa kana, ummata jaalatamaa kana jidduu dhaabbadhee baankii Raammis bakka bu'ee yoo dubbadhu gammachuu hongaa hin qabne guddoo takkatu natti dhagahama. Isin dura dhaabbadhee dubbachuun naaf kabajaa guddaadha. Baankiin Raammis baankii kan hawwii guddoodhaan eegamaa turte guyyaa kana geessee arguu keessaniif irra deebi'ee baga gammaddan isin jechuu barbaada. Torban har'aa eeba guddaadhaan magaalaa Finfinneetti baankiin Raammis banamtee jirti. Arrammoo kunoo magaalaa guddoo baha biyyattii haala addaa taheen damee lama banaa jirra. Isinis baankii teessan baankii Raammis nu waliin eebbisuuf bifa miidhagaa kanaan nu waliin dhaabbachuu keessaniif galata guddaan isiniif galchuu barbaada. Baankiin teessan dhaabbattee hayyoota baankii tana dhaabe qofaa miti. Isinis du'aayii guddoodhaan irra deddeebitanii iyyafachuudhaan baankiin tun akka gadi baatee mul'attu gootanii jirtan galata argadhaa. Baankiin Raammis ummataan jaaramte, ummataaf dhaabbatte, hawaasa sababa tajaajila baankii dhala hin qabne dhabuudhaan dinagdeerraa duubatti hafe tajaajiluuf qophooytee dhaabbatte. Hawaasa hiyyummaadhaan araraafama hiyyummaa keessaa bahuudhaaf hundeeffamte. Waan halaal tahe qofa irratti tan hojjettu baankiin Raammis hawaasa hojii uumuu irratti xiyyeeffattee daldala halaal keessatti hirmaachisti. Gama investimentii qonnaa, industirii, barnoota, mana jireenyaa, fayyaa fi kan kana fakkaatan kabirroollee irratti hirmaachuuf dhaabbatte. Kana galmaan gahuuf hooggantootaa fi hojjettoonni baankii Raammis kutannoodhaan hojii isaanii irratti hirmaatanii galmaan gahuuf hedduu qophii akka qaban isinii mirkaneessuun barbaada. Baankiin Raammis akka baankii jabaattee hidda godhattee akka deemtuuf immoo tumsi nama hundaa ni barbaachisa. Kanaaf namuu dirqama isaa beekee yoo waa gumaache hawaasa jijjiiruu fi biyya keenyas jijjiiruun ni danda'ama. Baankii jechuun mallaqa. Baankiin mallaqa malee manuma dhaabbatu ta'a. Baankiin Raammis baankii godhuuf hojiin dura akkaawuntii banuun hedduu barbaachisaadha. Kara halaal taheen dalaynaa akkaawuntii
qajeelootti nu biratti banadhaatii baankii kennatti fayyadamaa baankii keessanii. Tajaajila baankii fayyadamuun faayidaa guddaa qaba. Ilma abbaatu guddifataa waan ta'eef abbaan baankii tanaa isinii baankii tana wajjiin waliin dhaabbadha. Hiree haraaltan argamte tanaan fayyadama. Waan kana ta'eef bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaatis ummanni magaalaa Dirree Dhawaatis baankii tana waliin akka baankiin tun guddattu nu wajjiin hirmaadhaa isiniin jedhaa. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Itti aansuudhaan walitti qabaa baankii Raammis boordii baankii Raammis kan ta'an obbo Abdul Jawaad garana dhufuudhaan ergaa akka dabarsan kabajaan gaafadhaa. Galatoomaa. kabajamo obbo Abdul Jawaad Muhammad walitti qabaa boordii baankii Raammis haasawaa banamiinsa baankii kanaa ilaalchisee godhuudhaaf gara waltajjiidhaa dhufanii jiranii gara isaaniittiin isin dabarsaa hamileedhaan simadhaa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kabajamo obbo Kadir Johar kantiibaa magaalaa Jaalalaa magaalaa ummata qaroominaa kan ta'e kabajamo obbo Harbiigoo itti aanaa kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa miseensota kaabinee bulchiinsa Dirree Dhawaa abbaa gadaa Abdurrazaaq Ahmed manguddoo biyyaa ugaazonni fi keessummoonni arranta waltajjii kanarratti nu argamtan guyyaa yeroo dheeraadhaaf eeggachaa turre seenaa seektara faayinaansii keessatti adda ta'e kan ni dhufa jechuudhaaf namni hedduu shakkaa ture. Kanarratti eeboo baankii Raammis dameesaa guddicha bahaa kan bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa irratti banuu irratti argamuudhaaf baga nagayaan nu dhuftanii jechuu barbaada. Baga nagayaan dhuftan baga guyyaa har'aatiin nu ga'een jechuu barbaada. Guyyaan har'aa kun guyyaa seena qabeessa. Baankii Raammis jechuun baankii qofaa miti. Baankii Raammis jechuun qabsoodha. Baankii Raammis jechuun diinagdeedha. Baankii Raammis jechuun hawaasummaadha. Baankii Raammis jechuun nama dheebootiif dheebuu bahuudha. Nama dadhabeef humna ta'uudha. Nama hamilee dheertuu qabuuf deeggarsaa fi dagalcha ta'uudha. Kanaaf baankii kana eebbisuun nuti warri asitti hirmaannes warri sagantaa kana qindeesses bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa kan yeroo gabaabduutti immoo sagantaa kana akka qindeessuun nu cinaa dhaabbates hawaasni hundinuu guyyaa guddaa waan ta'eef irra deebi'eetiin baga gammanne baga gammaddan jechuu barbaada. Biyya tana keessatti hawaasni hedduun seektara faayinaansii kanarraa fayyadamuu dadhabeeti moggatti dhiibamee ture. Har'a hiree argamteen alhamdulillah bu'aa ba'ii yeroo dheeraa booda baankii dhaabuudhaan geenyee jirra jechuudha. Hundaa ol warri baankii kana dhaabuudhaaf dhama'an warri maallaqa isaanii qabeenya isaanii yeroo dheeraa kana baasanii akka uggurumee taa'u hayyamanii nu cinaa dhaabbatan warri yaadaan nu deeggaran du'aa'iidhaan nu deeggartan maqaa boordii baankii Raammisiin maqaa kiyyaan irra deebi'ee galatoomaa jechuun barbaada.
يتكبروا كبر كنتيبا شن كدير جوهر يتكبروا أتو حربي بوح يدريدو أسترادر مكتل كنتيبا يتكبراتشو يا أسترادر يكابين يا مالات يتكبراتشو أبا غدا عبد الرزاق أحمد يا هاجر شماغليوش يا ሃይማኖት አባቶች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና እዚህ መድረክ ላይ የተገኛችሁ ሁሉ እንኳን ዛሬ ለምናስከው ከወለድ ነፃ የሆነ የባንክ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ለመስጠት የተዘጋጀው ራሚስ ባንክ የምረቃ ፕሮግራም አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከረጅም ጊዜ ውጣ ውረድ በኋላ ለዛሬ ቀን በቅተናል። ምስጋና ለአላህ ይገባው አልহামዱሊላህ ለማለት እንፈልጋለን። ይሄን ባንክ ለማቋቋም በባንኩ ሴክተር ለመሳተፍ በሀገራችን ካለው የኢንክሉሲቭነስ ችግር አንፃር የአካታችነት ችግር አንፃር ባንክ ሴክተር ውስጥ ለመሳተፍ እድል ያላገኙ ማህበረሰብ ክፍሎች በሀገራችን በተፈጠረው ሀገራዊ ለውጥ ምክንያት መንግስታችን በፈቀደው እድል መሰረት የወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ለማቋቋም በቅተናል። ከዛም አልፎ ደግሞ ለዛሬው የምረቃ ቀን በቅተናል ማለት ነው። ይሄን ባንክ ብቻ አይደለም። ይሄ ባንክ ትርጉሙ ከባንክም ባሻገር ነው። ይሄ የማህበረሰብን ትስስር የሚያረጋግጥ ባንክ ነው ብለን እናምናለን። ራዕያችንም በምስራቅ አፍሪካ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ማዕከል ለመሆን ኤክሰለንሲ ለመሆን የምንሰራ ባንክ ነው። ይሄ ባንክ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን የሀብት ልዩነት ፌርነሱን ለማምጣት የሀብት ክፍፍልን ለማረጋገጥ የሚሰራ ባንክ ነው የሚሆነውና ይሄንን ባንክ በማቋቋም ሂደት ገንዘባቸውን፣ ሀብታቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ዕውቀታቸውን በተቻለ መጠን ደግሞ ዱዓ በማድረግም ያገዛቸውን ከትንሹም እስከ ትልቁም ሁሉንም ማህበረሰብ አካላት በራሴና በባንኩ ቦርድ ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ዛሬ በጣም ልዩ ቀን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ዛሬ ላይ እንደርሳለን ብለን በጣም ስንሰጋ ነበረ። ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ዛሬ ተሳክቶ ባንካችን ተቋቁሞ በሀገራችን በዋና ከተማ በፍንፍኔ ዋና ከተማ እዛ ላይ የራሱ የሆነ ህንጻ በመግዛት ቀጥሎም ደግሞ ዋና ግራንድ ኢናጉሬሽን ዋና ምረቃ ፕሮግራሙን እዛ ላይ በማካሄድ ቀጥሎ ትልቁን ምረቃ ፕሮግራም በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል ትልቁን ብራንች ለመክፈት ዛሬ እዚህ ተገኝተናል። እንኳን ጥሪያችን አክብራችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኛችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። እንግዲህ ከዚህ በላይ ብዙም ማስተላለፉ መልእክት አይኖርኝም። ከዚህ በመቀጠል የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የተከበሩ አቶ ከዲር ጆሃር የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ በፕሮግራሙን በማስመልከት በዚህ መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር እንዲያደርጉልን ፕሮግራሙን እንዲከፍቱልን በአክብሮት ጋብዛለሁ። በደማቅ ሁኔታ ወደ መድረክ እንድትሸኙልን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمو اتيانا كنتيبا بلجيسة دريدوا أبو حربيبو خبجمتودا كابينوتا بلجيسة دريدوا خبجمو أبو عبد الرزاق أبا غدا فرنكالو خبجموتا بكبوا أغازوتا خبجمتوتا manguddoo keenya kabajamtoota ulamaawotaa fi haawwan keenya akkasumatti illee kabajamoo boordii raamiis waliin qabaa obbo Abdul Jawaad Muhammad
كبجمو بريزيدانتي بانكي راميس وبوالي أحمد أكسمت اللي بسيسوتا بوردي وجدتوتا في جراتوتا مقالة كينيا بقى ربي ويا إيبا بانكي راميسين مونجه جيتشون بربادا بانكي راميس بانكي إسلاموتا خيسا يوخانيس تجاجلا مالك حلال ربا رأتا خنتجاجلو بانكي أفرفاتي أكديوليساتي بانكي نمانتنا راميس خيسافو مقالا تينيا خواس تينيا وني فايدة إني قدان قبو أي بيسا صوبي دغري مقالا فنفنتي هاي بفمولي الرقودان برسنتان يوهينيس مالكانيس أمتانيس برسنتين إبتا سنتين ميشان هاركي الرجالان جورا جراتو دا مقالا دريدو هاتي في حواس سيت سلا حواسني خينيا غما چنگولي اكسمت اللي بانكي خنقيستي مالكسا اكسيونا بيتچو باتي بانكي كون گلمگه وندندو بانكي خنا سبا سبلمن جراتو تا مقالا دريدوا بانكي كون ابو مادان بانكي مقالا دريدوا اتجچو دندي بانكي اكما مقالا دريدوا اتي هاتو هملي وبليان خينيا ورّا شريعان ورّا حلال بانكي يوخانيس مالكسا ربا را على فيدمو دندنو غوتو بيا خيستي خنجرو هندنو اتي هرماتا رغودا مكان ساتيس مكا راميس يوخان لغا راميس را ريفو ابان غداتي سبسي جرا لغني راميس ناميوتو رادوغا بانكي كونيس سبا سبلمن ورّي خيسافو مالك حلالين نقدسا افدرت ايسسو بربادو بانكي خلطي حكم خمين الرافي يدمو يو عمسة دبرسو بربادا بانكي خلاف أرانتنا قمو أسجلتي أغرفنا أكسمت اللي في فينيرتيس قمو سن أبو مادان أكا جلق بيساتي منا كرا خيسو نومتين بانكي سن مكاساتي بيتچه قمو ساسن إفارك خاي مكاساتي نيبسيسون خوني هوجي قدادا وان نتيفل أبجو توري أبتا ما نمو لفبوسو سانيتين هوجتو دراكي أكسمت اللي بوردي إقلي غلطون فنا أراس غمو خنا كرادانو دوم تهين بانكي أما بنو ديم مخجلة جرو خنا مكاسانيتين وان بتتديف جيجا خونيس باي إيغاري دا أسقفاني دي بانكي خون سابيان راتيس غمو براتيس أرما إيبفاما هاتو أكا وليغالتي سوسوهنسي إني قد آجرو خون أكا بلچينساتي أمو بانكين خون وان بانكي خينياتي إبجيجا وديس أكا بلچينساتي يوخانيس برانچين يوخانيس غمون واجري هيد اوفيسي جنون أكا بلچينساتي أكا ستي جارمو لامسو إساني دبرسنا وديس أكا بلچينساتي أمو أكا بلچينساتي غمو إدو غمو اتجانا نرتي لفا قفيسيني أكا بلچينساتي نوتيس إساني دي قفيسينا جنة سمارا وعادة سيني بربانا بانكي خانا خيستي ونين اندام سدبرسو بربادو جولين براتي جولين مقالاتنا جولين دلاتو جرا أكما بانكي تانيتي بكبران رافداني أكا هنكات تري جولو ماسي براتي دلوتا آسي أكا أسنوتي كترني جتو بربادا دلتوما الفادان جتو بربادا كبراتو حربيبو يدريدو أسترادر مكتل كنتيبا የተከበራችሁ ያስተዳደሩ ካቢኔ አባላት የተከበሩ አባገዳ አብዱል ረዛቅሊ አፍራንቀሎ አባገዳ የተከበራችሁ የኡጋዝ ተወካዮች የሃይማኖት አባቶች ዑለማዎች ሼኾቻችንና እንዲሁም እህቶቻችን እናቶቻችን የተከበሩ አቶ አብዱል መሐመድ የራሚስ ባንክ ቦርድ ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ አሊ አህመድ የራሚስ ባንክ ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ የማናጅመንቱ አባል ወይም የቦርዱ አባላቶች ለዚህ ስኬት ጥረታችሁ ዛሬ ለባንኩ
akka istaafii baankii biraatiin miti. Istaafii baankii biraa yoo taate waa'een head office irra jiru waa'een gartee laayisensii bira deemu nama jala deemu santu wani jaamalee hanga gadiitti illee akka dhimma isaatti gizee zaa duraas zaa boodaas gaggaafatee inni jechuun hangam takka akka konsarni nu godhu hangam takka akka raamis kun akka takkaamii hamilee osoo ofii kennine alhamdulillah jechuu barbaada halkanii guyyaa rabbi abbaa carraa nu taasisee waan kana akka keessatti hirmaanu nu taasise itti beete kanaaf silaa wanni godhaman jiraate dhugaadha alhamdulillah yoggeenu sammas hojiidhaan waan gartee rabbiin nu kanne kana niimaa rabbiin namaa kanne galata rabbiidhaaf galchuudhaan ofirratti tursiisan yooniif ofirratti tursiisuu barbaadan jechuudha. Kanaaf wanni hundinuu hedduu jabaannee hojjennaan bakka gartee kalee irraa kaanee fi bakka amma jirruu fi bakka itti deemnu namni beekee bakka deemuu sanii fi waan deemuu san qopheeffannaan gahuun salphaadha. Maaliif